no ti maame kwadu no maame na bo na mane ti maame ne bo na mane no no aye na dwen se obehwe se bi obehu ne maame ho ne ye pei ne se ye obefi wo de eno de wo kire ehom die o ye na ye hu ti maame bi se on na de apore beto da na o tetafo swami eguroma na se ntino e na wo hwehwe ne maame ebi a ye so de nsa ko ye hu bi da. But according to a unity, also say Amabrago. One kama, or say Brago. One kama, and as a queer. Brago also no. Hey, my sister, no nurse in needing. I want to see a man calling him that because I know the uncle Becca. So no, the woman that to get on no uncle Becca. Brago should be a Brago in your debaco. Never go for your friend Brago. Sanity. It was the moment in I Yamidi and not quite watch you. Mimitia Semino. My basse, Mimiaketwa, Senay, when you know Renamania. Missumi Besu being I am one of the Kura because I think it's half to no crano. Keep your baby who sent a mibia in tea. With a cousins in a walk, which I'm no Minaka, so say, and what do you bury? Me media sen kaye na kanti Christian kan kire na kondo ekotini baby but on say waka kire no no enipa de ono pese ohwese bia obehunu na busua na se won wofa de meken aha se bia maame ni do kra na nchikafo ni yo nyina ne se obia no hu maame obia no hu ni podi akra to wonda obia hu da obi na be ka kire ofie ho ewo emo Dr. Boyte ho gota no crowd ni tum ni ensesa na nya nti obi na be ka kire ofie ho obi ahu oba kro na be makro a odi akola no to ho eni pedi boniwo obi ahu da na no from akra tiaso so onu take advantage say when maternity ai ho ye maternity die e da ambenye obi di na ma no obi di na ma sanity inti no obi ahu inti ne rele no be di kan e say me ma no ko anda o ka kire no no me ma me no ka kire say me ma me di onu no ni fi onu ni ho onu no mi Teresa domo ka kire anti Christina o ka kire ma ko no ko ni ara yo ofa e be da se why ene wada age no mre ntie nyina ye bompa ise nyame be ya dum ye beti bibi papa bi ye damas e ya semu me is a champo tew na enko ya semu so mama me da se asame de area ho kakra na senka wantimpo esene na wo kana no de enko tene ba bi na watie no de ebe ha ne kakra na sene abrante no so ka no yakasa no aye ono kura wotie no e kire se egusu nam emfrano Yakopon de bibia enso no ye na bibia nso ensi kwa emre no ye ade ni pagya ye no ewade wo bibia ya opese wo yenti te nyina ye mfa paebo enta akire na onua no so won kana kuma ento no yem se wonya sa wo pe no ne odo no a opese wo de hwe ne maame no Yakopon so ebeboa no ma bibia ye boko so maame dance na brampa my lady medasi pinya mishra my lady nenso so papa ya ma re ho asamba bim ebi se akoda yakoto na dwene ne furuma nyina atua so ma ne di are hosem enua ba ne nim se nyame tia so obehu na busua no ebi se nura ne ye ka asemi de o kasa ya brochi no kasa free o na se asem no Ghana ha na se asem no akwa akiri ebi se sompa se de nkrofo si tie no enye asem keto anti ye besere busua no se ye krofro se ye mro se ye tafu maame a oboni din no ma edin ni de enye fie ba akom na ewo dabi etie jimi nkoba se edin na ewo fie ne na wo san bo de maame ne kan na to ne trim se ne nkeye sa edin na anko ma no nko abon coordination ne sa wawu na wabo din na chende se edin na ebe koso ma le di bi kura na ye ka se ne bia mikrom chichire ne nipa no wo na ze ho no wa firi wa ba abeje eye ne de chi enti ebe sere wawu nim akodan ho abakosem bia no ye be sere se nananu me wo soame nananu me wo soame ye be koso aka kire wo mu si ye sere wo mu a wo mu mfo mani to fom
na saa time no 80s, saa 80s no 84 no abebe baba bi ano bi e pasa prima for my wife enya asem ketu o ope kwa ko disco star night club no me ade na ne wo so to wo hwe ne ba hwe ne ma mo hwehwe saa my wife emu ba ko e friend brago oni adaje o de betina fie se o de behwe ba bia abre wa hodu wa abre wa so ta so de tias de wa abre wa ana wonya abre wa so ani nuanom wo ho wa wusu a ye bese so ame tafu krofrom ba bia emromo de saa nipa no saa nkuro na abro no ana obetima akwa saa akoda no ba bia ato nti ye besere se mo amuni abeba bia friend ye mambrago bia no maame ye friend mambrago ne ba no maame kwadu edin no no amani din no koto ne twene didi ofa no na amani din nti akoda no so hwehwe na busua nti ye besere mo wo a wonim satam eye mambrago bia no ka kire na busua se omo ne ba ba hwehwe no malady medase yo fucking George I'm say asema ke be around 41 years ni also 41 years yes is my first born 84 enti na de ya na ehu e ma no bi a smart kakra mi ka say gro bi odifia timatim ba bi mampon ba bi no hu say ho eye maternity home no but edin brago no ubenya bi wo bro no bia so kumase ya enti be saa time 84 no de mo men kaka ya dwe mo obia yenim se ode brago no oti kumase ha se ndi oba no so oba ya around be 60 years ne maame no sa enti yemfa ye ni nto fom na me de o ka asem bi yesum nyame a ono oye no kwafo ahintaye mu bibie ni ona nani koma nyina enti fi na ye nyina ye bebo mpaye because ye di osum kese atokuradu no so ayese ya anije pa ye di anije unya bi da se kura mi ka say ni age se wa wale se de o parents we he ye how enti ye be kan a kire kuradu se onya abotre na setie bia no ba bia ne maame wo no awrade e be fa nipa bi so amiye hu no. Okay, that's Esther Beje, sister Nana Mako. Are you me baby? Omo wa brochire. Ba ko your friend of September 22 of a King George man entrance mama. O see ma 500. And na ba ko so Janice ade pena. Oni Oni Gladys Banye. Almost say about 300. Nah, scan you. 500 in ini. Almost so di ini. Beje nada o mas. Why? Of September, any auntie Gladys. Why? Obeka we di nurimfi. Of September. Of September. And Auntie Gladys. Ma Gladys. And Auntie Janice. Ma Janice. Madam na masinya minshamo. Eberadi kama kuma yiska ni firadenya mo no nya makuma sade mamo. Minimi nyim nya eda mase. E papa ma ya mai. Ya minshamo pa. You course no teso. Why? Course of friend you. Kwe. You, Baba, you. Hey, Esther, no. Abraham Paone, Mamma Casai. Amena Comameno. And Coma o dinner a tinted this year pong. What's the day? Now, of a sen cacrani, and Peggy being ye. Nan one in a banner and a man. Obesu Jumano, Mamma and Pesa, and Pesa. Time much was you man and this can't time. Hey! And I'm told me and point. Neso maniscano de afar adia kakra no atom. So no so ke to awo. Kwato ria ne ba ria. Kire. Obese we no eye adwuma. Kire wa. Obetimi amane. Fansuo hye ko bonsuo hye. Case number 2. Edna Mafu. Kronom Kumase. Wan no oba ne Kuradu George Sabi. Ono so wo Italy. Call.
Adam, your Bible, Quran, be focus ya kasa preko snap. Anybody happy there? She's canna me even. Send a share. Grandpa, did you come money? Let me say, I be cancer of a king. Jiwe manu. Na money 100 cities. Na yi 1.4 ni free subra. 1.4 bidaso. For 100 cities can na yi and says 1.4 breme. The ben one I know family and come. Madam PJ. Bodi ya me. Kra Bible. Sasa mama beke. No krenko a. Mi nitro. Onyame boa me. Oba ya sorry. Order. Okwa ya sorry. Ayo yanko asembe ne dawo. Madam kasa yente de oka. George Sabi. Na me suffer life. Odi a TikTok life. Oya usofu. George Sabi oya sofu. Na me suffer life. Yo. Hey, ready. Sebewi. Pachona me suffer life TikTok. And I just Ya mu gina so ya ho no mu ko gina ye den. Sa de na menti ase ya mu ko gina life no so ko ye den. O ye patient ya e gina so. Muti. Ayo. Nti e wa no so ba so ti ye pon ye no. E na okwu Ya Sabi ba so. George Sabi ba so. On so ba. George Sabi ono so ba life ni so bi. Ti no gina so. Ti ye pon ye no ba me di emu no ka se oni mi. Ti wo cheche na che se kono. We nyina na ye ti ewia. Ti o iteri nti one me e kasa saa oni me di nkoma saa nti So be wale. mo pa cho dey bi ti one o ka che me se e sia do iti na oboa nkofo ni bi pa no de fa o mko abochiri nti se minya obi a me mfa no ma o ye nipa mi ndi aka nipa ba ko ti o ye na di 3 days no sa frame me na so minya obi a no o se na o nko na me si miniska no wasi o omo odo mo ko bu o ha oniska oye ma no oba onya adwuma de man ntina o de tete na kankan sa akopese na e so na me se ma E se ne ko bia be ko bi me adwuna ho nti edi ba 3 days no sa frame me na me se miniska nti ene oba ye dia onya ma me ene o ka se ne me mfa me passport ense na me se ewu ise ko wini no wasi okay mi ko wini ti dia me ko man na se wo delay ene o ji ni pa ko number ena on ne kasa ya so de ya ti wonya ne ntama ena ja ade chinya na brand de ma me na de esende ti no aka 3 weeks no obaga na eye George Sabi ti ya no busa no waso so no busu me ye eti aka be 1 week am na ba no si wo wie bibia na agent na o ya de na wa short kakra enti mma no 17,000 na me fa mo no bosia na oba o save wo commercial bank Ube kombe komro ni Italiano ho. na oni ye video ko ba me ko hoda nti se hodia Mu de bia krasini ba ka etia. Eti sa tete plan ye da ho e wo ho am ye oba kama se dia akowe. O mo de mu. Ka sei. ena me si niska no wasi be de me ko pa bosia ma na me ma oni pa ko kasa na obedu a wo ko bank na ko yi amana ena me se bati Shisha dwuma diu. ena me ko pe madam fu bi na me chi ska Talk show nim lo. Na de akro na dwuma di no ai. ma ko madam fu bi nti o man bi ena me de ma no bra na o de send Wo di sika 17 million no. E sending we 10. enye 70 170 Wonie. me wa cha ono Ayo. ena me de o de ko send na mo dwum kwa na me bra de ko send nti be 2 weeks time no back ma se o fam so back ra ti wo di akra be 3 weeks oh so ba na oba efi Abrapa talk show no e mo friend ma. ti oba ono ma di ko na me se o de wa ye no on fa nkyere me na me hu no wasi o sa afi na obedu nti na o de ba kyere me na me se o ti 3 days time no sa ba efi na me so on fa nkyere me no wasi sa na phone wa fa me mi fi o ti e ho na me suspect baby iti wakwa na me film ka chane se onim se ade no wanya on fa me sika ma me On pe problem bia. pe problem bia no o se ade me ni pa boni ni na so ka kan sam sa na ye nti the next day no ka chane se Sunday woni me bakwa asore
ena ye kwa asole be mpacho maso na no ko ena woni me ko ye ti ye ya so na no hwe na chi no hwe na me hu ni bio no wo fra so dem ko ti me ko fra na wo se guest ni ba ko wo ye o mo de no ba ko wa akra na ya fra na se na yi bi aye anya problem to omra ho to wo kwa akra na misiu eti ade chi na msa fra na wo se wo ba Wednesday enti wo ba ne akọ bank ne akọ yi sika no so o ka se wo ya mamenti me ba ho ana wo na mse mate afi de me friend sa wanfa edi ba 3 days no fire was wo nya problem menti o ba fie na mse mate eti wo ba yeso o ka se o pe dan ato ti na bra bi so no agent na on ne ko hwe ti ho na bra ne ba me fie se bra ne hye se ne on baba no mo ko tuaka ayefuna transi o mo frɛ na on fa ne ko na me se me kura mpo no esi na wo frɛ me se o ba ha senti o ba afedie me friend wan fa me ko obiem ti bra na se dwem ka baka kire me se won hu bra no na o ye hia bra na wa fro praga kwa ma praga ndim ka de ne yede eko na wo ye sure say no wa brochiri me ba cha because feel ni sister so e wo feel eti me friend sa wan fa ti me friend bi mo se o wa franchudi me hia no na me de me bra me nu kan no ana o cheche mbe bi o na minim so hu wo mo afem friend bi mo a onfa one way message no am say ai o kwa akra na ebia na wa ma mase ebi mti no wodi misika no me man 2 weeks o be send am am smati besine sika ma na me bra ye odio ma wa no ma ni sister no frɛ me bra no ese ai ne bra ka bibi a kire na ne bra ne so wontua na ne bra so be to fie mti ne bra no wo hwe a on ka no kwe ono ana ne bra no on hyeda nka no kwe edi se ne bra ne kwa agreement asa no odi ses ka no ama me na me bra si you o ka kire me bra se de o friend maame na se de maame to be di agire mu dia o diska no be de e be brai etu edi o mu ye ti yentumi mo mu dua nkuom ne na busa pani nkosane dua ansane ya na yi enti your friends sane me no say wakasa wontie eti bi nya life baby am pesa me ko bia me mfa de na me se bati ti bi sa ye odu obi mu ano na o ka che me se obo me chew obedu ye nche obe send this kana ye de ama me na me se mate afede e dey 3 days no wa delete bi bia free ho e be pum na me fa na on fa bi o kasa ne yente wa sister me so ntumi ntiatem ye de kasa kesi o mabre abusuan fosen Lawson Herbal Center na free or ye juma 25 years Lawson Lawson delay Lawson Herbal Mr. Bossisi ni pedua oba wo low libido bema why mre e wo mpem ebebo wa sisi baby eto na duro to aduro 0242133577 Diamond Scientific Research and Alternative Medicine for the donor Herbal Mixture e me vitality eboa ma me gina wo mu na so bema wabo adabrijo wadro ni 0246727677 Pepsodent Cavity Fighter unum suonyu a efemfem unum suohia efemfem we na bebo akra ye wo 175 ye wo 120 e wagenkwa pack ene ye wo sachet de ni bi nso e wo ho abusuafo Unilever emonsa no adwumani bomoden se wonsu kodwama so a wo bagibie educhimo Herbal Center ene free mame educhimo tete dro sai mtim sisi yade obabra emu awo mara mesibetu malaria typhoid jaundice free so tonic ne be show na feman kapono ama be me gina ho brane 0599415191 Lester Gan no abusuafo yen kase pade kase yas your extra long heavy frominti 24-hour protection so niemem emo ba obra emu no eho ohu serious ma hunidie nso ejina mu pa 0501390337 Kangen alkaline drinking water eboa fight ye din so ye wotopon wo jawade a eye Kangen ye obrema UGC Tafuni Road about route to Kwantawa 0241449191 Ash foam osibora e showroom ho de wo pebia onsanso betimi akam Tabita ye de abrofodronia bibidro kabom ye adwuma enunti prostate diabetes ojonson tentem obema mu hyehyew ayemkrojwan na fe wusisia ye wo Cindy Junction
Ojo daban ye adwuma fra no pa no nwetwe kopanwiri no 9 0202347647 OCP Ghana ye na ye kasa yi o na nanu makuafo ebeso do so say ye atosode ne ne mentete wo ho de OCP 15 OCP 10 fagusu ne so do so na nanu ntwa ndodo mu enkoton so nyi sikadwe ete 0555909437 grow fine we be grow fine doctor say omoja so ate kokete so awo na didi nya wo de waso de afri uri so kra moja musem a ye ne ayi kokko ne de ayi moja duro ama no ayi nam ne geta Herbal center for ena afri enya sembo fra kra bomode e wuhia ye ka no ba bia nso a ene ne wajibi 0244596532 express group meko Canada meko New Zealand meko Germany ojo visa aye ho ne menginada enso ede amount 0552822787 in Health Medical Solutions or Herbal detergent ye be runkukom ye betwi fom ye didi ye be woro yensa koda fidi bottle mu wo yini nginada de free mo ede amount ye pacho modake nyana Kate Dubai Gate 11 called the Palace and Melcom Otikumasi Afre 0540587790 na onsoko enkran 0245155966 enti afeu frena edi na esi but our friend now for block him wa block you ti yenye den person me musika na me meti ameda koda Italica be ma oto no ma ne hwe da ne kokoso na no nso e criminal ebe da koda aka waji wo ba yu sika to obodu awu George Sabi ye bo dua wu abi je mun frane bra kasawai ebiye Herbal clinic na oti enka enne ewie na ebiye de onyati enka pem na wo se eni yade ho asem na ye ba be kan de bia me ka choro se woni sha se ye o ya woni sha se prunsu woni sha se ebo wo nka ye pene wetutu mrika na wa be pie mu ewo ebiye Herbal clinic ye ne yade ndubna ne amban ko hinini abna yade mawo yade sawo yade ma netu yade na se ede efiri wo yen so yade na ho esanse yen duro no yayam na te se edusam ahaban ya wonimi ya abna ya wonimi ya na yayam nem te se esam ne yade mawo ode kwa akofra aduane adi eno na be ko treni mu akoye mu adwuma eno na be ko ntini ni mu akoye mu adwuma eno na be pepa mogeni mu na afa yade ahoto sonko kra enso abraw ebiye Herbal ba surgery nsem bi enimu yenye operation bia ye ma wo ahwehwe ni we bia sanso ne ye ma hwe safa so ene ne so na emom ne ye de ma na de akwa akofra waduane na wadi na eno na betimi emoje ne mu adwuma na de ahoto enso e de abron yo kwada so adwena se market ne chipe e na yebutuo kwada so adwena se market ne chipe e na yebutuo doma hinko so de ye ben apie kubi coastal no Tuesday market hono ma apie kubi coastal Tuesday market ubehu yen wo hono mo sanso na wukwada ne yawade bia eye ahafogo so Genesis FM premises so ahafogo so Genesis FM premises so no ma ye ho efia da bia ye babieni adehye FM premises so babieni adehye FM premises so ye numbers ni agina frame eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and I said 050 281 2161 050 281 2161 na waba be pie mo AB Herbal clinic na weni yade na ehaw no yetu ase e de amount mese glaucoma ne ba ko wo glaucoma na de bia ye kan wasem na wakona doctor aka chiro se glaucoma o weni so eno mpo ye nam so aka chiro se no ni aduro no medical aka chiro se eye intine da adwen ni mu na pressure e na aba be gina so na akofa glaucoma yade enso abrew eno nti esanse se intini no ye ntime fa ye nsa enkenti no ana ye se ano ni aduro ebe ma de betimi abo na de anante kakra na mmom no ABA Herbal clinic yes ye ndia no de kwa akofra aduane na edie o de kwa akofra aduane eno de betimi akontine ne so akopepa ntine ne so pressure bi e wontine ne so bia eyi ni nyina de afiri so na afei ade ahoto soronko kra enso ede abrew mese glaucoma ne ba ko wo ho no man
ono ye secondary glaucoma sa meka glaucoma so ye secondary glaucoma ano na potoka se me na angle recession glaucoma sa glaucoma we no ye fra bibi blunt eye trauma sa meka blunt eye trauma aye so obi di twede abo wani so bo obi abo wani ne so kwafuom na bibi ato eni ne so ana abo eni ne so ana akofa kotwa bi di aba beto eni ne so sa kotwa na aba beto eni ne so no glaucoma na wo ho no na se ehu ne pe wo se da bi wanya ni nwia omode ba be sei eni no enti oba be ken ni no na pressure na ebeba santi ne so no o optic nerve ne so no anya ade a obetumi ana na abo nso obi ne ni timi call off at once mesera obra be pmo aba Herbal clinic na yentu ase enso enfamam sanso ana afei obi die kotwe dede so obetumi abasa ye surgery ene ye koye no operation ene ye koye no ene de kotwa ba beto ene ne so a bra beji aba yendro ni bifa ko fra aduane na di na emfa ahoto embro numbers ni ye Jennifer aya 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 281 2161 050 281 2161 no wa for AB Herbal clinic na ni atwetwe nkomo sa wo de ne ete cataract na how medical catch us cataract no ye obi a eto eni nachi eyehu kasanse no na wotire ne mu na epie e de aba eni ne so enti ye obi a diagnose ya catch mpo se ete o weni so am aba Herbal lo ba gi endro ndi akwa kofra aduane be na ne nyina de efiri odi nsuo ni mfine pie na de wa hoto ne so de abrɛw anu nti na wo hwɛ ade ase de ebo bibi weni wade hunu na ye fita ase de ebo aba be gina ne so no weni so ayo wisi besrew eno ana akɔfa sa yade we e de abrɛw obi nso ahyase se onya ocular migraine se meka ocular migraine na netifa ahyase se epae no e de dede aba be gina na som glaucoma yade e na akɔfa we nso e de aba onye hu sansunso we nyina na wetutu mrika na waba be pie mu e wo aba Herbal clinic sanso na hyana nso mame se obi wo ho no ma ne de ne refractive errors se meka refractive errors ade we kira ohu ade ben ni pinso obi nso hu mesra oni nyina se onya se hu sansunso na waba be pie mu e wo aba Herbal clinic mesi ye ndi no de kwa akɔfra aduane na edi ye powder na ye de ma na de akɔfra aduane na edi na de ahoto soronko e de abrɛw hyana so fama me se nipa dodo na e wo ho no ma sa wonani enchenchen no bebi anyankopon twedi ampo nyankopon unse ye wo eyebrows o hwe tv a eyebrow ne de nam wani nachi no na afa dia eni nankasa nam no nwi na etuetua wo no ye fra no eyelash na weni titiru koma mma no omukɔ sha ebe mo de foforo kɔto aso artificial one ubonsi ya the glue so ya o yade ye fra no blepharitis se wan hwe ya ebe kan wani no na se e kan wani na de o haw ne amane na bebrɛw ubenya temporary vision loss na che se wani no ebe ti yakɔ e wo hɔ no nso no lens na nhyi yo na so na eni ni hu ade na so ayo wisi brabe pmo aba Herbal clinic obi nso de glasses a wa sha che ahwehwani wa sha che ena ma nani na se ahya se hono e for the inflammation of the cornea o cornea no hono brabe pmo aba Herbal anya de yade e for the keratitis e de brew o be pmo aba Herbal clinic nko a ye be ma de ade kwakɔfra aduane na de ahoto abro numbers ni 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 281 2161 050 281 2161 na waba be pie mu ewo aba Herbal clinic na mese aba de oba yenye pharmacy anase yenye drugstore yenton aduro ye clinic a oba ye behwew se de akọ clinic a odo ni nyina ye no oba yen card 50 Ghana cedis 50 Ghana cedis ana yen card ni ye oba obegye ye be check o BP amount ye be check o sugar na di amount ye we fidie be screen body na free ye be screen body no yade bi ehinta wo mbia no ye be hu na ya ka kyerɛw okwa ko hu doctor software 3 days ono na we embre mu nyankopon ama na ni aya resetumi a odi tu ani yade ase de efiri wo oso wo ba charge bi ode be ma obia no
wo ho kwan se wo bechemu miensa wo de chemu miensa na tua baako ose gye eduro ni bi kɔ na de ne se opese ukohu eduro na ho odin na afei wo de aya ahoboa e de aba umpe wei opedie ebie nkwan de be sa de wei enso e de ama wo enye eniyade nkwan e na yesa de bia meka kyerɛ se sa wo ye bema na sa wo ho no ma wo se mmogye di afurusa ne fantini mu na timi akɔ akɔpie mo bema mu na wetimi agina som ɛno ana sɛ saa deɛ no ntimi yɛ adwuma sɛdeɛ etie no a yɛfrɛ biribi erectile dysfunctioning na yɛ sɛ wodeɛ no ɛda hɔ kɔdwo to ntimi mpagye mu bra bɛpie mu Herbal clinic ɛno nso ɛyɛ nubla ne ambeya na yɛayam ne te sɛ powder wode kɔfra kobe nsuo na anom na deɛ ahotɔ nso ɛde abrɛw saa nso na obi deɛ yɛ premature ejaculation sɛ meka premature ejaculation a ɔde bɔɔ so a ne wɔgye mu mesrɛ bra bɛpie mu Herbal clinic na ɛno nso yɛ mmoa ɛma no in the infections awodo na amadodo na afɛre because ɔmodwen sɛ infections deɛ woni obi kohyia na wonya daabi mesramo in the heat awodo krat me the infections awodo eba brabe pie mo aba mo nso yɛ de ahaban dubne ya ayɛ powder mo de kwa akɔfra ɛwɔ sɛ candidiasis sɛ syphilis sɛ gonorrhea sɛ yeast infections awodo nyinaa wodi be pie mo Herbal clinic yɛbɛtu aseɛ enso ɛde ama o diabetes so hypertension no ehu hia me ye papa esan say diabetes ne hypertension anka eba moje ne mu na no nko na nam mpodi a anka yeni ha obi a nemum no oba osan kan wani enti ya yade bi efra no diabetic retinopathy mesraw diabetes yade na deba enti obi wo no mo so obesori anopa ni so aye ne resibisu ebeduru awia ni so ate kama ebeduru anwumere ni so na ni nasen ate kobiem mesraw diabetes yade o high blood sugar na akɔka retina bibi wani ne mu ɛbɔ ama ɔhwɛ kanea ɛna de saa highway enso ɛbrɛw o hypertension so obenya hypertensive retinopathy enti obi nso de obehu sɛ black spot asa nneɛma tuntum bi ɛna nam n'ani ne so obi de lines mesrɛ bra na bepie mo Herbal clinic na bɛgye yɛn ne bi fa kɔfra aduane di me de bia me friend sɛ ɛyɛ food supplement what they kɔfra aduane adi na de ahotɔ sonko kra enso ɛde abrɛw say ye stroke cry the software to challenge or say 21 days na watch me and some so what da okoyo to cry the edro ne kanwa obɛhyɛ aseɛ sɛ okeka ho ɛno na bɛkyerɛ wo sɛ metoa edro wei so a ebetimi aboa me ampa nti ɔsɛ bra na afi stroke na atena so akyɛ no yentu aseɛ enso efemfere wɔ no mo so the ne liver na kidney problems ni titru ana memma ne nso mo prostate no mesra bra be pie mu ɛsan sɛ ɛno kyerɛ sɛ sphincter muscle o urinary muscle nyankopɔn the padlocks ahodo ato nipadwie ne mu ebi wɔ obɛma mu ebi wɔ oto kwan ɛno nti na sɛ obɛma dwonso bɛma kra dwonso de wo bebra utimu sɛ ebibi na alɔke dwonso no your friend the urinary muscle akɔyɛ ne ho te sɛ padlock ɛno na ɛboa mesra bra be pie mu aba ebetu aseɛ ɛde ama numbers ne ne gene frame ɛyɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 ebi Herbal ni ajo so se nyamensa wo mu ampa yada so by Mr. Champotel ababa we asim cause they say boy no ye friend na omfa tibi de me ni mo ase asem we say dey em say en Ghana no emrante bi ayo madwen say adwuma enni ho ni ntino o fa ekwan bi so e na o mu de epe o musika na ade ba kon ya na esan ye me hwan ne say wo mo ya wo mu edidi wo mu de yankofo ya na wo mutan eben wo mo na se wo mu nim wo mu enti ya na ma nipa no agye na di bi so ni no na ebe wi asem ne kyese edinsem wo se no nyina aba abrantie no ne da no no ye saade na wo ba Ghana no so ye na ada na obedi da odada sister fi se wo ba ko wo nkra wo fa wo sea wo ne ko asori ne ko ye odwa ne ye metimi SCP akase bia obi wo bu ne bi ko hu no asori wo tire ma ne dwa ne free asori wo no no eno tire ne aba ne de so ma me se wonya abotire se wonu aba no abam ese bi anko nua ne ye nhye bi di anko obetu scam ti senka be possible di anka ne anka ye mfa onu aba no nso enwuram ne emusa no se bi akozi se ana se bi akwambi ho ye obetimi afa so di aboa sister ya ama ne nsa ka ne sika
anya sane se bia edane a sister so openisika ekwan bi aso no obetimi afa so ama wo haw bi aba entenka onua no nka wonyi ntu na nka wo moa no na weni nsanka ne sika na bi emfa asodwemra fi se nkwase bode se ya na ya ne nantia ne ya wo muntwe yi saa adwumadi ya omdidi nkofo na emmoa wo mo ebema wo kwana aye titi fi se adwuma ni won mo betimi de nsa aye bibi enti wo nto mo bo ase no wo nso empre wo mo esa na wo mo kwa no enkura wo mo bi so fo ame da ase eja kindo ogitew ye mreko abi de wanya sister no abaya enti ujidi se boy no wa bruchiri because your foreign contacts be bria de tigana ha edin crofo jumasa one no eye bibisa uhui no wa bruchiri ni nua ba no sa confirm dia onwa etisa ande bebrebe isi e koso papa so ha ma wani ana ho a na anye bia ode wa anye bibia wa anwe enti se ni nua ba na bam no si o pe bibia gina kiri ansa na otua sika na ma ode a ma won pai bo mu nya den os me concrete aba me ko ha se wonnim sa nkrofo na uzi sika ni se 170 million 170 million nanka o de ye den o de wo kwa bruchire ha o fi krobenso ani kro free so de ayi enu do be de hu se wo hwe na ehifa pa na aba hwe no ena na me offer se ka se enti aha no o ba se o ba ji usika na hwe ani da ho eye o na mo de abruchira no say 170 million unim business abetimi de aye ha what na wa makwabrane aba abedada agi se sika idia asida enka nyame se ninua ba na som manu nsom ye ahwe ye o etriga kakra bi pe onu nso beka se onye usika enti une no nkasa ye why one no nkasa yi pa na ba bia ni nam de boy no pa se odi sika no ba se sia pa de odi ayen krofo bebrebe enti mu ani na ho na yire ho bompae why asori na mo de ko de na SBT no BT o wanwe no pese uhu se na kuma mo eni papa wan ade enti no timi e free asondem ho a wankra wo enti mi srew mo ani na ho na bompae se 170 no kura da so no etimi ye bibi pa ogana enti oni ni aba no nkasa yi utiri na ayi why ni mse nya mebe boa Abraham Patel na mo madu sa metrase no fa impo yo man lady me da sipi nyame onhira man lady anopa me ne sister ne kasai ne sister na nsema okan ne se ni nua no kro no ofre na ono wo hu no on fampo na omfa na man lady ma menka bibi ma eye abrante no nti uzi ni dini esen George Sabi say ye ka kire se man lady onam TikTok ni Facebook ya o di ni juma ene obun profo wo be sa ko ye ni pa fronti wo wonim sa abrante ye o da TV no abasu o wi anu aba odi yamu so ye sofo teza so ya so ko ni obun profo faso mesi ade me ma ne ma ye bi ye wasase so no me madika ka se nye obi ana ye ne bone ode che wo ebi ana we wo de beche no ana be be de beche no eduru ba bia nipa bi hwani nuanim se no o ye ne bone wo to ye connection ma ade nkrofo kwa abrochiri nipa bia sori anu akofa lu presi table bi so se me ye connection ma de me de nkrofo kwa abrochiri wait to obetim no bia kwa abrochiri o friend from ana di wonfa o hu number say ye asem bi se na no be ka no block wo line and some of the name of the nam ewiase ano no George baby a obi ano so ti enka so mpa for your frau no pa si e bete unka nanka wasem ewom bia waka che wo sister na wo ne mie no ti koba no o so frau a wo mfa maladi omunya sa de na wo wo ana yade so ho ni obi ana fom no de beche wo abaye wo mana ti asese munyina mu ya Christopher entu betimi aboa no e de natuko akoyitiri na wo me natu asika ma maladi what is kama uwie no ofra ofuna afede wo mfa wa blocking the line wa bra obi di ne number fra wo ni se e ya asem na obeka no block wo no so maladi George onyina yie se nei an ye ne kan boko sei
ade beti biam ye besa ka asem obi no ebia no be de be firi mu aba no na wampe de be firi mu aba na bia yade ana wo be yare omo di adwemponi no om de nam wiase eji nkrofo sika eji die maladi media mi wume ma ne maya bia omsuba ti se ya no maladi me bu afu se ya de yensa ye adwuma de omompe ekwasi asem se ya no omonam Facebook ni YouTube na ne kura ne baba bu anipa na be ha nipa ya me ma we mu nyina ne nam ho ana TikTok na me ba live ana me ya hwan no abepick number no onu mie no di nkomo se de ye ke mo mbekọ heavy ono obedi ka akobie we gina ho we betim do bia kwa abrochire eyo ka tiro se odu be kwa abrochire wusu kresi ka kofa de command se onyi no mfa kwa abrochire now I can say 170 de kwa abrochire 170 de kwa abrochire edu be bia mo mamani na ho na mo hunu nipa mo ne no eya ade no we ye kan na nipa oni fie ni ne office ni ne kan ni na busuafo ni ana ade ma na wanya ni dua mo aso na we ti ba bia fe no be pefie mpo ato azanye esisie no mde na wiase esisi nkrofo maladi na dwuma obeye twato no aye twato no sika obejeje no nkrofo hani mo hwe na nim ye kwatre kwaso obemanto ma sie ni din George Sabi Bro ba so na omote kumase kronom wa wunni ma brantie George Sabi wa wunni ni bia bona betisa so mpofo ya kanasem ya freni franopa on pike kono na wodi sa zanwei ati wiase ebeboa wo betim di obi akwa abrochiri ebi kura unyame na ye wadom na so akobie na maladi mami kase bi na memfama nunzi omu oba bi omutim ko twamfo nyina etere so omu abrochiri se obokoma no bi ana odi bi ti meba no wa hu se maye abrochiri di omuti omu pa abrochiri akọ mo mama ni na ho na we wonim wa bia e di bo obi bia maladi medas anelisa anti Julie na ho ye yeah. Medaso ne na no Asadanka Kristo ya enye birthday si emfrio Lady Reverend Dr. Ochei Bafo and a lady edi birthday na me mama efe amano Queen Eleanor and na wo wish Lady Reverend happy birthday say unyame nhira no ageta unyame nomo no na wodi na wodai osre wo so nhira nkwatenten oso odro ni bebre na me so me do pi na wodi wa wodai doctor erade nhira yo na no mama e face send me message bi na kire se me maame na dwe mu do oso my princess ebra me hu se wa bie office to save mankind, you know, be ready to face the world. So what be office that would be save mankind, be ready to face the world. Until you come and say, we are focused, firm, and resolute. And Janchan Hodi, yeah, Sherry, you're queer nimqua. I don't so any son. Ah, today what dear Namon, Sa. Amango abrenso ne maguase sa nesu wona se wo yakwa kwa hane gina ani wonya hunu sa ya anya yankwa asemuni teta na so ai yanti juri aye hu na se agede ageta yankwa odun ne asuje efi ya yankopon ba yankopon sunku yankopon enkan ni na me pa cha me de ma me de sa ena me ne wa transi ye de sem nu papa ho asem na me no be kan pa cha ebetimi abase wunhia meda ana wonte ho asem da na mpanyine se wate kra na boso ba japan enti wate mu nchechemu ni yie yade ye fe ni sisi yade ni koko na no wa be ka ho asem no koko ni sisi yade a eka nipa na ya ha adwene sense ye onipa ni bo ho a wo he da nyini nu ba bia ni mfie ni animu ba bia ne so sisi yade ni koko nti wo so ya baba wa kra na ya mara bo abrewa wo ya abrante kra na ya mara bo chesa akokra wa ne sa ni sisi na chim tisi na chim chesa arho asefem enye fewdie ayade wo ti wo se ye ka obu wo ne koko na tete na wo de wanye koko aduro kra ye ka wasana na bo afu wo se de ya bre ye no bibio nanso medofo me Nyankopon bro hu so tufu se sha sesa wo kwa rasto na Herbal shop na wo kope edusa Herbal mixture eni na edusa Herbal capsules ni bi na wanu mabom tieni ye kope edusa Herbal mixture
any adusa herbal capsules our drugstore and as a licensed chemical shop will be on I just say oh no now bonus say yet not free so as my ya can say adusa ye cocoa and it is the idea do ya boa wow boom ebi a wo cocoa na free wo to enti wo tra se na ye wo ya enkankan se sebe wakwakoje wa nan no wo chim kakra bi ase okoko bi eyiba obi kura okoko bi timi yibetu o se koko wo wu anisa e wo mremremre obi odi tutu na nkasa wo ne ketekete bi wo to ene ya na ye kese ama wo tra se kura wo ntimi ntra obi se ye mama amane emi hu koko ja ne de me koko ka aka na wo ba chawo wuni koko wate wuni koko ro ka se mi koko ka se koko ya de aka na wo na mi koko de ba chawo ya mfa ho e ro ne mfa du sa Herbal so Miss ne capsules no so na sa ade na be chronic wo so na e ji woni gie ahye dem e ma wonya hu twabre no awrade mfa so wonyo obi koko ye ka se e bia ne woni tirim koko wo tirim a ade de bro wa aye bad breath wo home a opampan wo hu minum ade ne wo tirim enti agya akam wo tirim enti wo home a e de pampan e bro wo be kwa kwatwa scan wo tirim wo be kwa kwatwa scan e be ka cho say wonya ade be fa halitosis mesrawada e fa do no aye pals e koko na esa ade no owo oni koko wo tirim enti de bia ne ti na esa so no be ne edware say ga asana ni ye to ne san na mani ti fa ye ne ye de bia ne se kro ne ti wo hu na wonya yade ya mesrawada medofo Bora Herbal shop, Bora chemical shop, licensed chemical shop pharmacy bia de be wono across Ghana. Woko akra o kansi drug lane, baby e be fe bia Halos, Tinated, Kingswalk, Nanabu Achansa, House of Drugs, Repash, baby obi. What's me producer Herbal mixture? Any producer Herbal capsules. E wade be fa say no we mienu so. Ama yade na etete wona hu de onye otip edwa wono. Ni nyina be free ho ama wonwato. Obi ne koko ne woni sisim. Enti sisi ne mo ye kuro emu tutu no emu ye ne ya sisi ya de o ya emu tutu emu ye wo ye wo de wonya aso obi kita seka na se do ma machine bi e na wodi hwe sisi ne se wada me do foi ko Herbal shop ko drugstore ko license chemical shop bi emu wo se me pe adusa Herbal mixture eni adusa Herbal capsules se ye de ma wa nunsuo ne kaka so no enche ye de telephone number na batudwa mo television number na da so no wonti bibi ase a obetimi afre yen wo penche mo obetimi afre yen ni enyamre akyekyere omu me so tieni ye ebi okoko no wo yam tina yam bom se kukurudu ase bibi wo so oyem aso ye no ubom basa enche wo se nipa no wo so oja wanan ya no odi ka hunu moja wa hunu moja na kyese koko no wo yam koko no e wo yam a eje se de wakum akoko wo ye bede akoko wo tu nkosua ubo nse ne ko ni nkosua ne bobo nketenkete de ka ebo ba na nya ama yehu no ne wo ne yam wo koko yam asanete enti se aduro ne ka no eno ati ne pepai enti obi wo ko na won kwotoro timoja wonu maduro no anu ha se ne wo bleed ye mama me ne maduro no ama me ja na ya moja de enti na basa aduro ne ka koko ne wo yam no apa no e pa ne dwuna tu ase ye yam wo no so ehye ebi wo wonu maduro bia na so wo hye ka no na no apai e basa ne dwuna aka no kura ye kuro system no mu ma bi some mixture ne capsules ne ntimi no wo yi capsules no tu na wo hwe 90 ml ice cream cup na se wa pe tablespoon koko atere no wo twa 6 tablespoon wo twa 6 na de aka capsule tu no na wano anapa ne anyume ene yi sam ne se wono ma enka wo betimi anu akọ dwom aba akọ adwuma aba wo bi kura hu se won maduro na anapa no sorry na wo so yo hu yi a wotime se wanu wa yo hu yi ama ade na sisi wankasa sana du sana adwuma wonu so femfem wo wonu so kekaw wo pesa wani wo ade nsai wo kwani nim se ko akra mi twa so ko na gigi de pegara ma so wo pesa ni sa wo wansi esim no obodo tiko wansi sa amama do ni minimu amama wo woni minim ni nyina ye pass ni nyina ye koko ni nyina da ye koko medisa Herbal mixture ne capsules na nya waduro ba bia be fe bia wa Ghana ha no ko bia wo owas e wo takwa wo tombi wo takwa de na wo hwemia wo ko mensa e wa obenya bi na sa crisis answer aponchen krakra ni nimdie wo mu nyina tuntobi wo wata ba bi se chemical so a pena wo Coronation Junction
wɔne nkramofo aso da ne die nhwɛ ebi wɔ hɔ wokɔ kanhye drug lane abuso wo ashama wokɔ Widama pharmacy ashama Lebanon ebi ɛwɔ hɔ kuro bi a woso bia mankasinfo monko Jeff kuro bi a woso bia no Kumase de abu Missy Herbal Deni Herbal Corona Herbal PFA Hamme Osons Chemist NS Chemist Sash Pharmacy baby a tron do bia da pidankenam baby a tron do bi organ ha bia no de wo sepe edu say ba mesha edu say ba kasis be ma emre ya beto wunti ma yemre wono wo be hie ma uje mu ntam ani je ni wo fa edu say mesha na kasis ya se ye odwuma na wo asa make ro be dia nanse ya twe do no ho ma danse enye wo ba so wo mre ye ne se woni be mehie ma wo te yawo sebe ekuro ne dwono abeda wanan mu enti be ma ne to ne pa ba ko bia no atwoto eye wo ya fi se eye wo wonam oba pa makumae numodu same shane ka so wate num na enku wo kuro se eye kuro duro ebe kum ekuro biara wo ni paduam amansu egugu basa enka bia be ba ho ana afi so enime bia fifi ho ba wo ne nye wo no ne nyina be sese na ana be ma wote ya wo be mem emu hyehyew emu kekam emu twetwon emu jo pepepepe fo na efo aten sansa bi egu ho egu engine so basa akokora nya akọ no mesro numodu same shane ka so e wade be fa ye nu no so na obejo so am na yeye me na me ka che yesi ya no me ka obejo pa ama na yeye baby e tron dro biara wo benya bia to se nka na wo trim so yem na bom so oji wana moji na wo mu se koko na etete wo se wo na ye otitiriti wo na no nsa efemfem na otitiriti oji ho baby enye ebe boa wo ye kire kwai ye wo Kumase Swami magazine and overhead about micro until Swami magazine micro overhead na say go filling station there me wo Swami magazine micro go filling station inside wo call La Paz nso a ye wo Abeka La Paz Accra ye be Las Palmas wo free pizza man na wo na cheaper Accra ye wo Las Palmas La Paz wa pizza man da na cheaper La Paz station mona traffic light na say e wa na osunya na woni town ye ni susu gold di en hwe me da foje number no na yen kasa wo be so ba clinic diabetes how o me masam of fam typhoid how ye diabetes wonti mu na wonye kra je number 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 so we television for phone twa number no ni aduro ni nyina twa aduro ni image number no we den fa twa ni mini pedua nyina ne fa ko drugstore ko kire no ana se wonti bibia se a wo fe number na ye bejo so 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 okay so there saba na erade won fe no so won fire the samra amen ebusuan fa ha ne de besi Sompa Nkomo Ebola chenebe to aso